amateka yaranditswe muri UEFA Champions League ubwo ikipe ya Arsenal yo mu Bwongereza na Paris Saint-Germain zo mu Bufaransa zageraga muri kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League. Ni amakipe yombi afitanye amasezerano y'ubufatanye na guverinoma y'u Rwanda binyuze muri gahunda ya Visit Rwanda, zageze muri kimwe cya kabiri kirangiza aho zahuriye mu mukino w'amateka. Umukino ubanza wabereye Emirates Stadium, igitego cya Ousmane Dembele nicyo cyabaye itandukaniro muri uyu mukino. None uyu munsi ku isaha y'Saa 3 kuri Parc des Princes harakinwa umukino wo kwishyura ngo harebwe uwasanga ikipe ya Inter Domira ku mukino wa nyuma uzabera iminici tariki 31 Gicurasi uyu mwaka. Iki ni igikorwa cy'ingenzi mu kumenyekanisha isura y'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga binyuze muri siporo, cyane cyane ko izi kipe zombi zikunzwe cyane ku isi kandi zikaba zifite abafana bazikurikirana cyane, by'umwihariko muri UEFA Champions League. Arsenal kuva 2018 nimwe mu bafatanyabikorwa bakomeye cyane ba Visit Rwanda. Iyi kipe ikora imyitozo mu myenda myiza yanditseho Visit Rwanda kandi ibirango by'igihugu ikagaragara ku kibuga n'ahandi hose, haba no mu bikorwa byayo. Muri 2019 Paris Saint-Germain nayo yinjiye muri gahunda ya Visit Rwanda ikayisangiza abafana bayo, by'umwihariko bijyanye mu bukerarugendo, imideli n'umuco. Ubwo aya makipe yombi yahoraga mu mukino ubanza yari amahirwe akomeye ku Rwanda kongera kugaragara ku rwego mpuzamahanga mu buryo bwo kubaka isura nziza y'igihugu ndetse n'amahirwe mu gukora mu bukerarugendo abashoramari n'abanyamahanga n'abashaka kumenya u Rwanda. Arsenal mu mateka yayo, ukundwa kwayo na UEFA Champions League igira. Paris Saint-Germain nayo kuva yafatwa na Qatar Sport Investment muri 2011 ikipe yakoze byinshi, yaguze abakinnyi benshi bakomeye ariko byaranze gutwara iki gikombe cy'amatwi manini. Gusa uyu mwaka bakoze amateka nyuma yaho batandukaniye n'abakinnyi bayo bakomeye bakazana umunya Espagne Luis Enrique bageze muri kimwe cya kabiri. Reka twinjiye mu mukino bya nyabyo. Luis Enrique ni umutoza w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Oya nta kintu na kimwe nkoresha, ahubwo nuko twiteguye kubaho mu bihe bidasanzwe ku mukino wo kuri uyu wa gatatu nk'uko twari twabibakoreye n'ubundi, kandi uwo ni wo mwuka uri mu ikipe. Turi muri kimwe cya kabiri kubera ko tubikwiye, kuko ibyo twakoze byose twari tubikwiye. Ubu rero igikenewe ni ugukina, ni umukino wo kwishyura. Twatsinze umukino ubanza ariko tugomba no gutsinda umukino wo kwishyura. Mikel Arteta ko agiye kugaruka i Paris, gusa icyo namuvugaho ni uko ndi umunyamahirwe kuba naramumenye ari umukinnyi. Yari umwana ukiri mutoya, twari kumwe mu ikipe ya FC Barcelona. Ndamwibuka ko yari umuntu ufite imico myiza, yari umukinnyi mwiza, ubu rero akaba ari n'umutoza mwiza. Ubu kandi buri wese yabibona ko arimo gukura muri Arsenal, bazamuye urwego rwabo rw'imikinire. Rero ndamwifuriza ibyiza gusa ibyo byiza ntago birimo ibyo kuri uyu wa gatatu mu mukino. Gusa nemera ko uza kuba ari umukino ugoye kuko ntago byari byarangira, rero biraba bigoye kuri uyu wa gatatu. Confrontation complexe puisque le match là a été compliqué, le match retour le sera aussi. Naho Mikel Arteta ni umunya-Espagne utoza ikipe ya Arsenal. Abahungu barabikunda cyane, ingufu ni nyinshi zirahari, nubwo tudahabwa amahirwe yo gutsinda muri kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League. Gusa turi mu mujyi mwiza ku isi, ubwo turi buze kuba duhura n'ikipe nziza. Rero nta kintu cyiza kiruta ibyo bintu. Turi hano ngo twandike amateka, dufite amahirwe menshi kuri uyu wa gatatu, tugatanga umusaruro ugaragarira buri wese ku byo tugomba gukora. Twize byinshi mu mukino ubanza n'itandukaniro ziri hagati y'amakipe yombi. Umusaruro wo kuri uyu munsi ndabizi ko uza kuba utandukanye nk'uko byagenze mu mukino ubanza. Rero kuri uyu wa gatatu n'andi mahirwe tubonye yo kwerekana uko dukwiye kugera ku mukino wa nyuma. Kuba ari umukino ukomeye, yego navuga ko ari umwe mu mukino ukomeye natoje nk'umutoza, kuko turasabwa gutsinda tukagera ku mukino wa nyuma. Ikipe ya Arsenal muri uyu mukino irasabwa ko ari umusozi ukomeye cyane kugira ngo yishyire igitego cyatsinzwe na Ousmane Dembele. Bari bakira ikipe ya Paris Saint-Germain mu mukino ubanza muri Emirates Stadium. Ikipe ya Mikel Arteta muri weekend yatsinzwe n'ikipe ya Bournemouth muri shampiyona y'Ubwongereza, yatsinzwe ibitego 2-1. Hanyuma ikipe ya Paris Saint-Germain niyo yatsinzwe muri weekend itsindwa n'ikipe ya Strasbourg. Ikipe ya Luis Enrique muri shampiyona y'Ubufaransa nubwo yamaze kwitwara, ikaba imaze imikino 2 ititwara neza, yose yarayitakaje. Gusa umutoza Luis Enrique unamahirwe abonye kongera kugera ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League. Yari yarabikoze na FC Barcelona muri 2015 batwara n'iki gikombe. Aya makipe yombi mu mikino 5 heruka kubahuza, bwa mbere bahura zari tariki 12 z'ukwezi kwa kane mu 1994. Iki gihe ikipe ya Arsenal yatsinze PSG igitego 1-0 bakinaga imikino ya Cup Winners' Cup. Hanyuma kandi bongeye guhura tariki 13 z'ukwezi kwa 9 2016 hari muri UEFA Champions League. Icyo gihe banganyije igitego 1-1. Ibindi bongeye guhura bari bari mu itsinda rimwe. Tariki 11 z'ukwezi kwa 11 ikipe ya Arsenal yanganyije na Paris Saint-Germain ibitego 2-2. Ubundi baherukaga guhura cyari tariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 muri 2024. Icyo gihe ikipe ya Arsenal yatsinze ikipe ya Paris Saint-Germain ibitego 2-0 hari muri UEFA Champions League.
indi nshuro baheruka guhura ni umukino bakinnye tariki 29 z'ukwezi kwa kane 2025. icyo gihe Arsenal yatsindiwe mu rugo igitego kimwe ku busa. aya makipe yombi mu mateka yayo atari menshi muri UEFA Champions League amaze guhura inshuro 6. ikipe ya Arsenal yatsinze Paris Saint-Germain inshuro 3, Paris Saint-Germain itsinda inshuro 1, bishatse kuvuga yuko banganyije inshuro 2. muri uyu mukino utari buze kuba woroshye, ikipe ya Arsenal ntabwo iri buze kwifitiye Julian Timber. uyu muholandi yari amaze iminsi afashe ikipe ya Arsenal. ikipe ya Arsenal na Mikel Arteta baraza kuba bagaruye urukuta rwabo Thomas Partey nyuma yo kudakina umukino ubanza kubera ikibazo cy'amakarita yari yahawe. araza kuba afatanyije na Martin Odegaard ndetse na Declan Rice. Mikel Merino araza guhangira gutangira muri iki kibuga akina nk'umwataka. Ricardo Carafiori, Jorginho na Kai Havertz bo bari hafi kugaruka ariko ntabwo bari buze kugaragara muri uyu mukino. Arsenal ntabwo ifite Gabriel Magalhaes, Gabriel Jesus ndetse na Takahiro Tomiyasu. sezo yabo yamaze kurangira. ku ruhande rwa Paris Saint-Germain n'abaparisiye muri rusange, Luis Enrique muri wikendi yari yakoze impinduka 10 ubwo yatsindwaga n'ikipe ya Strasbourg. umukinnyi wenyine wakinnye umukino wari wakinnye n'umukino wa Arsenal ni Joao Neves, nawe ari buze ko yagarutse. Ousmane Dembele wari wagize ikibazo cy'imvune mu mukino ubanza ku munsi wo kuwa mbere ndetse no kwa kabiri yakoze imyitozo, bishatse kuvuga yuko ari buze kugaragara muri uyu mukino. imyaka 19 irashize ikipe ya Arsenal itsindiye mu mujyi w'Ubufaransa ibitego biri kuri kimwe n'ikipe ya FC Barcelona ku mukino wa nyuma wa 2006. ikipe ya Paris Saint-Germain imyaka ibaye 5 itari yagera ku mukino wa nyuma kuko baheruka kugera ku mukino wa nyuma muri 2020 batsindwa n'ikipe ya Bayern Munich. reka nanjye nteroyengera nti ese ni ikipe ya Arsenal cyangwa se Paris Saint-Germain iri buze gusanga ikipe ya Inter domira ku mukino wa nyuma uzabera Munich tariki 31 z'uku kwezi kwa gatanu.